Fred Nunda, chairman ya Busongo Boda Boda Riders Association Kisii County. Lituko lya mambia kuru last week ni wiki ya kabere twagendete kubanga igoro ya masabo tukabwate twachikurigie getie stokorera masabo tukanyora ntokonyora tokarigi tukanyora libagandire pare eri stadium ateri koba busy tukategwe pare na tukunyetumia for 3 to 4 hours tokora masabo so twegwete nga umuga koyukurukura iro chandira abantu ngocha kare Kisii nanto tukagwa abekira ngokora baro mukutano erera Delri tukarokera bari gere bagata bangana gotokorera ari mchando tokora tikitoyo because chitari kintu to etwe nere urute chitari kichama pema date ngoja chuma tatu na ndaga change chiomira ne cheito ntumo kutano ito masabo nturi go change toigura abantu mbaro bachorira ba MCA abande mbaro bari nominated abande bari chikura bakabu bari stadium bagenda tukubanga nga umuga ko ira ngoja daira tigasikara bagusi abagusi ba mu support for long time development ya nyakorokana is national government go Kisii County daira egento gyo kako karago choto ngaina twakura twakora ditukoria mambe Mr. Simbarati ntutu ikunyara gutotenende masabo because ya yari to gwetera to ituru na baibi chi accident para na ande president ya danga kinse ne ya masabo tokora masabo bono ntokabwa ti pastor chisa ine ai mumura kwa sababu kwa abe iro singa kyukara to ikoigwa inchumambi chi pastor chira chikokorera masabo ekere cyako koreira masabo usuno igwo chenchi omanye gento abantu ba Kisii County batagete nto gutaka gusari county yeto ya Kisii muno kagerete ayo mata ari Nairobi swa kabiri mwaka koru bo chororo kwa sababu abantu bara Nairobi mbabyari dio kiro muntu ogenda so ntu ano to byari development yeto no to akora no to agacheta no to invested nto guchigota ko bochi nebintu binde bikokoreka nebibe bisari county yeto bintu bito bisarike igoto ko sabanga ari tukuria mambi ntu bwata amasabo nyabanta obaino bagoja sigabachiche lakini ntumbato che kibararo na baracho kibaite igoro baso stadium we have no problem lakini siko ka suka begete chizipika tokokorera masabo ntu no tokara masabo ndugu yangu na ndokokora uichoro rosaberu usinorongea kwa sababu no re kombo kwaretire propaganda kwakorire bintu byo bakora kwaretire ghost workers ayentura kobori ngaki uri gete chindugu chiago kifast cousins chiago uri gete paka chigari friend chiago na hane ntura kuburia yumaro kareta academic isinchi bwate mechando ama sakarago na aratu ari mechando pako mugako yo matianya gacha kokokonya matianya kera chiri kubwatu kwa myo Nairobi na iro chiko gotisere president no monto gotisere momura gwakuri biboko na ande ngokoire chire nchinda teko tebiga tata Simbarati esike umanye gusikwa nyato kunyara gwesika esike munora besike bono ngakitoko gokora rende gitoikoiwo egintu kiamana nko thingiringa ki intu authority yara na abantu ba Kisii County na Nyamira togwera kamwe president his excellency William Samuel Ruto ebintu binde byarairo ko totebi ebyo tibigwetegana bya soko tumene na didi za bunwazi igwanye ko ntoma danga no muntu bodi amugenda koropo ojibwa no mugago yo muganga okoira mario gorero ro chindagara to okara ko ribeke ti password wo no kokora chi meeting county government ya Kisii teri na your personal property county government ya Kisii ne abantu bonse ba Kisii astore muna stakeholders ba Kisii County igengo ko sabai gatatae toritiare gochiko karibisho mugako inando mugako yete otoretara maandamano ganyire bokere igege ntutogenda to kubanga sai nga ke president egocha ige binte byo kotoeresa ntunto bitatu ko bitegerera ne bintu birwa kora takaranda chu egwike gocha wansa chuma ino genda senate otwa marieta ya August wakazi kera gwa kori nando twa marieta no rigete chigari friend chiago abairi bago ebinte to mago chaka kubirigere to kunyara gutonga ina ngwa koro mucheso chibasi change cha pending bills 850 million chira ni resa serikali yanana ekitura toeresa orocho okonye wekora ngomete na ntumanyite igosi kabaguzi nabaguzi bamako gosika na ande mayina development na totaete bitisho na development na totaete mandamano tari arto koli mandamano tari employment my friends kaba the Kisii County